عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ مثل الخوف من الله سبحانه وتعالى وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. واللي في دوم باو o rerɗini en e darsu men feƴƴuɗo o rentini en taho yimɓe haala ɓen ɗum ko ulama'ul kalami yimɓe falsafa ɓen o rentini e ɓen moƴƴi o yilti o wasi en o yamiri en yen jokku yimɓe jokkuɓe batteji ɓen jokkuɓe alqur'ana e sunna nelaaɗo wono sahaba ɓen wonirno noon no ɓe faamirno noon kamɓe yontoɗo jooɗudu e ɓee ɗo so landoto yo lando ɓee ɗo so ƴetta yo ƴettu e juuɗe ɓee ɗo. ɓaawa ɗum fahin kadi o rerɗini en ɗo o rentini en kadi ɗo o rerɗini en wa inni wa'lam andu annahu ko hani andugol ko ma ubida allahu allah rewiraka bi shay'in e hunde mithli lkhawfi wa'unde wa hulgol min allahi subhanahu wa ta'ala immorde allah e dewe ɗe allah ɓuri yiɗude ɗen ko rewirgol mo tawhid wotinɗingol mo hulgol mo no nder tawhid on hulgol mo kanko allah subhanahu wa ta'ala no woodi kulol goo e tagore nden no hulidira ngol kulol kala ko mari lorra haray no hulɓini yimɓe ɓe hulay kono woodi kulol goo ton ngol ɗon ko allah tun jeyngol hulgol hunde nde tawata arena lorram few wono e misal ƴuru ƴukkuwal sondu si ɗum ari e misiide jemma waɗi hito mo ɗuuɗa tawhid si nani ɗum ɗon leññande o ɗanatako wo ene on nanno ko ngal hayɓe suuta wolde ko inde ma ngal on nanno goɗɗum jemma mi nanno hari mi ɗanaki woɓɓe inna yo allah waɗu jam wakkiliɓe ɓen inano awa goɗɗum waɗa hikka kadi oyatuma kadi nde ngal wanno ɗum ɗo anda ko tumati karen maayi mi huli kangal wanno hito miɗo onti yitere mi hiɓɓindiral yitere ha weeti ngol kulol ɗon ko allah tum hana ngol hule si colum joni o yi ɗo joni to wi fir ha ko ari ɗo ko jooɗi ka tabal ɗo ɗum sigi ko wiri kadi ko yeyi yi ayi ko joɗum waɗi ɗum namere ni ɗum namere allah akbar ɗum namere neygol kulol ɗum namere ɗum joni ko honɗum hulɗa nata ko soɓɓe de tawa si moddi fokkitanima ɗon a hulay si finkari fontanamama ɗon kadi a hulay si ɓurɗo ma nanguima a hulay kono ɗo joni coɗon ko yayino joni ko honɗum lutti ko huleteɗon ko konko lutti ko huleteɗon ɗum ko allah tun jeeyi ɗum wi allah huli allah rewiraka hewti wa hulgol mo wa tariqi lhawfi laawol kulol wal husni e sunu wa shafagati e shafagatun fayin ko noone e kulol wondugol e aanugol maapagol wal haya e hersa min allahi tabaraka wa taala immorde allah towuɗo on neɗɗo no haani hulde allah hulgol allah ngol
ko andugol wonde Allah no reenuma kala ka wonda no wawma waɗude kadi kala ko muuyi asuɗatako mo alawatako mo ɗum waɗa ha rentoɗa e piiji goo ɗum waɗane fereng tawa si wonkimaki fokkitani piiji goo ɗum ɗon jogoto waɗane kadi daafi ko duñete kadi fi waɗugol piiji moƴƴi ta si a amuno waɗugol piiji moƴƴi a andi tawi kulol Allah e mangu makko ngun tun waɗaki tan o wi ɗum ɗo andu ɗum ɗo Allah no yiɗi rewirede hulgol mum الشرح قوله واعلم أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله سبحانه العبادة تتركز على ثلاثة أشياء وي ديودين no fempi no moɓodiri rakkaza no centralise tarkis ko moɓodirgol nokku ngotu ko ɗo itta almarkaz ɓay ittetoɓe fof ɓe moɓe nokku ngotu no moɓodiri ala thalathati ashia piiji tati alkhawfu walrajau walmahabbatu ko kulol e tama'u jortagol e giggol sa ndaari a tawa e dewe ɗen fof ko ɗo ko hoore ɗo ɗe woni e jindude fa ibadatullahi jalla wa ala dewal allah ngal o toowi o mawni la takunu ibadatan ɗum wonata dewal illa ida tawaffarat fiha hadihi l umuru si wona hara timmi e muɗum moɓodiri e muɗum ɗi piiji ɗo alkhawfu min allahi kulol immorde allah wa rajau rahmatillahi azza wa jalla e tañƴinagol yurmede allah nden ko ɗum ɗo be ɗum ɗo tawe e dewal singal wona dewal fala yakunu khawfun faqat wonata kulol tun si wonti huuli allah tun o tañƴinaki yurmede makko nden tun kanko o huuli tun o tañike yurmede allah nden ɗum ɗon haray si ɗum waɗi hatta yaqnata min rahmatillah ha wonti taño yurmede allah nden ɗum haray wona ali dewal wala yakunu raja'un faqat dewal kadi wonata tañƴinagol ngol tun tamaw to allah wari waɗane ɗum allah ko yurmede allah ko moƴƴuɗo allah ko yurmeteɗo foti allah tagiraɗa en fi lettugol heeyu tawi en satti satta dina kaka ɓernde ɗo len ɗum hatta ya amana min makrillahi ha o hoolo e mbawdi allah ndin ka lettugol makru kalasl makru ko janfa ko ɗaynugol ko pooɗirgol seeɗa seeɗa ha hen ɗo no wayi joni wasi tawi si allah goɗɗo yeddi allah kono haɗali allah no oppordemo no nemindemo no walludemo no sellindemo no sembindemo no lammindemo no waɗa ɗum waɗa saha o ina mo jakka ɗo komo yeddi allah ko ɗum na probléme ta mi ɓeyda wayi waɗi istira wayi wasi nangu ko nangirgol mo seeɗa seeɗa wayi so ko ɗaynayi mo woni ha wewe noon fak o nangamo tawa la yaflut wala yakunu mahabbatun faqat biduni khawfin wa rajai dewal kadi fota e wonde giggol tun no yiɗi tun giggol tun tawakkulol ala e muɗum jortagol ala e muɗum balla budda min thalathati feere ala ɓeyɗi tati ɗo timma en anda ɗo joni nodi feddeji goo ko ɓe rewirta allah ko kulol tun wano e honno wiyete jahmiya no ɓeɗo alladina yukafiru bilkabair mu'tazila wala mu'tazila ko ɓe rewita allah fayde ko kulol tun ko ɗum waɗi ɓe inni kamɓe neɗɗo hakken ko allah moƴƴi e neɗɗo ko neminimo teddinimo so wonti waɗi bakkat ɗum jani ara woni kefeero fayda kamɓe ɓe fooli ɓe ɓurni sengo hulgol ngol tun woɓɓe goo rewiri allah fayda tama won tun ɗum wona murji'a ɓe wi kamɓe fi a waɗi bakkati ɗum nafus won tun julɗo ɓe inna la tadurru ma'siyatu ma al iman si tawi liman ono ka ɓernde ga ko yeddata allah ɗum watta batte ɗum fus na hunde
ko e ɓen ɗon nandi fi kala nde fere wodaka wiyete ko kaari en ni kono ide on fikra maɓɓe on lutti ha joni no waɗi wiyete hey koɗi dina kaka ɓernde i on tigi ɗumanni ke ɗum nafus hay ko a julɗo ka si on tigi rewiri Allah mahabba giggol tun ko ɗo suufiyankoɓɓen aroya yeeso kamɓe kadi fata ko ɓe rewiri Allah ko mahabba yiɗugol tun shaw inna Allah heewi ka ɓernde an ga giggol Allah heewi ga ha khawfun wa raja'un wa mahabbatun lillahi azza wa jalla wa lihadha qalu ɗum wasi ɓe inni man abada Allah bil khawfi faqad fa huwa kharijiyyu khawarij na mutazil khawarij mo rewiri Allah kulol tum aray o jeyama e firga khawarij لأن هذه طريقة الخوارج صبرون له لأن هذه طريقة الخوارج صبرون له كلاول خارجيان كوبين لأنه سبو كامبي أصحاب الوعيد كوبين بكامبا تنو كامبي كامبا أنتم كامبا هل بنقلتم ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ وريوري الله كاد تماوتم Allah ko moƴƴo Allah ko yurmeteɗo Allah lettata en Allah no yiɗi en tum oɗo ara o naati e murjiya no wiide noon kamɓe ɓe inni so tawi ko a julɗo ko watta bakkat ɗum lorrota fus li anna hadihi tariqatu lmurjiati sabu ɗum ɗo ko laawol murjiya en alladina ɓen la yakhafuna Allah ɓe hulata Allah gum wa innama yatamiduna ala rajai fakat kamɓe ko ɓe fawi ko ɓe yowiti e mum ko ɓe yongiti e mum ɓe soɓɓindi e muɗum ɓe ɓahi e muɗum ko tama on tum wonde Allah no yurme nde Allah nden ha gayni jalla wa ala Allah o teddi o towi o mawni yaqul nabi inna yaqul Allah no wiya afa aminu makra Allah ɓe hooli lette Allah ɗen fala ya'manu makra Allah illa alqawmu alkhasirun hoolata ko lette Allah ɗen nde Allah nangirta on tigi seeɗa seeɗa ha o wonta ka lette hoolata ko ɗum ɗon so wona yimɓe perduɓe ɓen yowito tun e yurmede Allah ɗen yeggitataren sengo lette Allah ɗen kam wa man abada Allah bil mahabbati faqad fa huwa sufi mo rewiri Allah giggol ngol tun kadi aray wonate sufiyankoɓe goo li anna sufiyata yaqulun sabu sufiyankoɓe goo no wiya la na'budu Allah tama'an fi jannati min rewirta Allah wurin tanginagol aljanna makko wala na'buduhu khawfan min narihi min rewirta Allah kadi sabu hulgol yite makko ngel wa innama na'buduhu mahabbatan lahu faqat andu ko min rewirtamo ko fi yiɗugol ma tun na faale heɓugol moƴƴereji makko ɗi nemaji makko ɗi wona holgol lette makko ɗe fes mene ko giggol ngol tun taban wona sufiyankoɓe foppu wayino kono woodi wawɓe noon en jantito yeeso sallah je mabta aro yeeso wa hada dalal ɗum ɗo ko majjere fala budda an ta'buda Allah bil khawfi wal raja'i wal mahabbati feere Allah be rewira Allah hulgol mo e tanƴinorgol mo e yiɗugol mo قوله وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى أي عليك نوأما نفوما بالحياء حرص قول من الله مرد الله حرص الله وتأليك وهدو مادم حتمك ويمر مادم والحياء من الله وبحرص قول مرد الله حرص قول الله يراك على معصيته كوتا ويئ يد قول taw ye ka yeddatamo de anta tastahi min almakhluqin an hiɗa hersa tagore nden tagaɓe ɓen an yaraw kande ɓe yiyete ala cheyin e hunde la yaligu nde fodda e ma fa kayfa la tastahi min allahi ko honno woniri a hersata Allah an yaraka nde Allah yiyete ala masiyati e yeddugol mo hada cheyun ajib ɗum ɗo ko hunde hawnide min al insani morde neɗɗo tawa himo hersa yimɓe ɓen ɓe yiɓugol mo e piiji goo ɗon ko suuɗoto few tawa noon o hatta o yedda Allah tawi mo anndi Allah no reeni no sutimo kama qala Allahu taala wano Allah wiiri noon yastahfuna min annasi wala yastahfuna min Allahi wa huwa ma'ahum id yubayituna ma la yarda min alqawl hiɓe suuɗo yimɓe ɓen ete ɓe suuɗata ko Allah no wonde e maɓɓe
no wonde maɓɓe ka an ka gandal makko ngal e humpitagol makko ngol e wallugol ma lettugol sanga ɓe waaloduno ko weltinta Allah ka konguɗi jemma hiɓe wowla konguɗi ɗi welata Allah ɓe surno yimɓe he ta goɗɗo nana noon ko ɓeeto hakkude men goy kono hunde kaari ni hunde kaari ɗum moƴƴa hunde kaari ko ɗum watte hunde kaari koni koni ɓe eɓɓa jamfaji ɗin jemma ɓe acci ha jemma fewta yimɓe ɓen andu suuɗagol yimɓe ɓen anda noon ɓe suuɗata ko Allah Allah no andi no humpiti ko ɓe one wowlude fa alayka no fawi ma an julɗo neɗɗo sunna faalaɗo goonga faalaɗo wonde taalibajo laɗo sallah sallam no fawi ma an tastahi min allahi awalan nde hersata Allah taw aranum ɗum ɓuri foddude hersa ma kan ko Allah wa tatajannaba ma'asihi woɗɗitoɗa yeddugol mo geddi makko ɗin woɗɗitoɗa ɗo few li annahu yaraka sabu emo reenuma ɗo o yamir e yew gerdu ni aray ka o haɗi en ɗo jooni wa qala al muallifu rahimahullah wallifiiɗo on yo Allah yurminmo yurmina karama ko men ɓen fof wattidaynge maɓɓe yurmina en hanaɗengal janna o maaki wa hadar rento wa hadar an tajlisa ma'a man yad'u ila ash-shawqi wal mahabbati wa man yakhlu ma'a an-nisa'i wa tariqi al-madhhabi fa in ha'ula'i kullahum ala ad-dalalah o wi mi rentinima nde jooɗodata ɓen noddoɓe e giggol shaw mahabba fof ko noon e giggol wiyoɓe yiɗen suufiyankoɓe ɓen ɗo o fokkitani suufiyankoɓe goo waman yahlu ma an nisa'i ɓe no weddoda e ɓen ɓe no weddoda e sonnaɓe ɓen ɗo kadi o haalna en ko honɗum woni ko faanda ɗo na weddugol e sonnaɓe ni tun wa tariqil madhabi e laawol humagol jokkugol laawol inna awa menen ko e ngol laawol ɗo men woni fa inna haula'i ɓeeɗo kullahum ɓe fof maɓɓe ala dalala ko e hoore majjere ɓe woni suufiyankoɓe goo naaɓe fof so ɗe wolde fi suufiyanko ko itar am wonde nge wolde enen Allah no waɗi suufiyankoɓe mawɓe men suufiyankoɓe piiji boyi ko jangete e suufiyankoɓe goo ko woodi kadi na wonde maɓe tooñete de mawɓe men ɓen alda e ɗum few en anndu e ɗo jooni laawi suufiyanko goo kamɓe hooreɓe laawi ɗin kummaluɓe laawi ɗin yahay haa ɓe inna menen o alqur'ana ko woni e wowlude ko haɗa yamira e sunnallaɗo ko haɗata yamira ko ɓe inna ko sharia aldahira lil awam ɗum ko fi yimɓe ninaraniɓe yimɓe jamaji niɗi amma al khawas amma menen koye juuɗe Allah men ƴettata direct hato jinamne rawene laaɗa ko ɗum waɗi yahay ɓe dagina ko tawata alqur'an no harmi nasso qur'an no harmini ɓeyna kamɓe no daganimi ɓeyna ɗum ala ka qur'an ɗum ko beru mon onon yimɓe ni naraniɓe yimɓe deeli ɗi minen nendini tigi ɓenen ɗum ɗo meɗen hertinana no ko ɓennayi ɓe ewna ka minen min ewna ƴettugol jeego jettuɗum na onon alqur'an in taw feƴƴunayo de kono menen ko haaka men faalaw menen min daginanama bi mana kamɓe yatalaqawna min allahi mubasharatan la bi wasitati lwahyi ɓe ha ɓe wona ko ɓenna menen e Allah ko direct hay jibril ala hakkude men gasa goɗɗo ŋaɗal winna est ce que neɗɗo no woola ɗum bal bil alaf guluuji suufiyankoɓe no wowla ɗum kadi nawdema hara ɓe suuɗi koye bitta bajju yahay haa ɓe inna menen sakatat anna takalif yani e fawegol inna waɗu ɗum ɗo accu ɗum ɗo ɓe inna ɗum iwino e amen menen min feƴƴino ɗon few
nahnu wasalna ila darajati lyaqin minen min hewti daraja katawata gasi ko haɗo ko dewe ɗen ko waɗirteno ko fiya hewtu ɗo si a waɗi ha a hewti ka yahete ɗum gonɗum waɗanta ɗum hannde kadi a ƴetti oto ngal a addingal ha ka dambugal biro a garingal ko yawi kadi a ƴettangal naata ka nder biro toon joɗɗina ngal heƴata to ko ngal adde ha ka dambugal biro ko ha ɗum ngal wawama yeeso gara a hewti min jindugol ngol no moƴƴi sudan ko mi yahi sudan ko mi heɓu nafoore moƴƴi ɓay allah waɗi tawi piiji ɓuyi mi anndi mi wela yolude hannde kadi si tawi no na mi yahugol no haa mi yi'a goɗɗi goo mi yirat ɗegita siko ka defte ɗum mi janngayno mi hinnani mubalagat no heewe mum kono ko min yi'ani hoore cheikh ujo goɗɗo goo cheikh tariga sammaniya mo jeyano e wernuɓe men ɓen go eɓe teddino men moƴƴi ko ani mo teddina ha fayda ko o reweta si ɓe hewti ɓe ruugay si ɓe hiwro wallahi sukaɓe himo ƴetti ɓe men wonduno o waɗani ɓe lutiyankoyagal kono wasi o yaltay wona ha neɓa kas galle toon goɗɗo so tawata sina kamɓe ɓeygure sukaɓe si ari e sukaɓe yalta wonta leere ɗiɗi leere tati ata ha mi watto kaari miɗo ƴemma ɗo mi hattoma ɗo ko neeɓi mi yani gonto yaada ɗum ɓayno neeɓoy o inni hacci no woodi komi wowlante minen ɗo hunde kaari ɓe waɗa men hunde kaari tawa noon ɗum kamɓe na hewnde puisque kamɓe no kamɓe konti maɓɓe no daganiɓe joni si yahi ha goɗɗo tawi o ƴettay won rewɓe sappo noogay ɗon no nawide ko suuɗagol de ayana ɓayna ɓenne kamɓe ɗum na probléme men no daganiɓe men hewna yaha tawti waɗay zina alanan tawa ɗum na hay fus e leydi wonni gonndi men wonno talibajo goo sortiɗo e ɗin laawi himo sifano men o wi haari karama ko makko si iwi ka saare ari Dakar weeri ka makko mo jogi sonnaɓe ɗiɗo balɗe jeetati ma sabu bere wonko karama ko makko woni noon ko yaltu ka galle karama ko makko ko kanko wonni e wondude e rewɓe ɓen himo anndi hiɓe anndi fof no weltode lana ɓen mo gilendi barkilu wo himo waɗande ɓe barki himo barkinde ɓe tawa ɗum ɗo yiɓe anndi ɓe konti ɗum ɗo ɗum ɗo hada yani kullum min jullin ɗum ɗo ko seeɗa e buyi enen mawɓe men ɓen mawɓe men ɓe suufiyankoyagal maɓɓe ngal ko yaari ko zuhudu tawa no woodi suufiyankoɓe ɓe watta ɗum few ɓe jogii zuhudu ɓe ruuɗi ɓe hajjitaka fi aduna ɓe watta piiji harmoni hiɓe jokki kamɓe ko ɓe wi ɗum ɗo kon ɓe ko aduna ko yimɓe cikondirta aduna ɗum na haaju maɓɓe few ko ɗum wonno lasri suufiyankoyagal ngal lasri suufiyankoyagal ngal ko ruuɗagol tebto aduna fes sabuna aslu sincinoɓe suufiyankoyagal ngal ko naati ɓe e ɗum ɓe ndaaro ɓe tawi aduna on udditanike julɓe ɓen jooni giggol aduna ngol ɗuuɗi yimɓe no cikkodirde aduna on jawle farnora waɗa maha cuuɗi labaaɗi ɓorno coñci seera piriji waɗɗo ko foti ɗum haa tawi fayda jooni telen dewe ɗen ɗuytike seeɗa ɓeni he koko yiya ɗo ɗum ko mereni tettoɗen ɗum ɓe ɓorni ɓe innajo ɓe ɓorno o kasa ɓay a suuf ko ɗum aslan ko ɗum ko coñci kasaji coñci ñaaɗuɗi o ɓorno ɓe ena ko ɗi ñaaɗuɗi cukka ɓanndu ndum andina ɗo aduna ɗo ko seeɗa ni haɗa ñannduga on tika nder leydi ɓe ñamata sina ko metti ɓe falaka walade ko foti few dewal Allah tum jemma e ñalon ko ɓan lotti ɗum ano mawɓe men ɓe buy e maɓɓe num law ɓe jogino on zuhud ruuɗagol mana fayda ardata telen ka jawdi ɗayniraɓe ɗon ha waɗnaɓe ko tawata koɓe hooli kon ka diina jaɓa ɗum ɓe jaɓata few tawa no anda noon si tawi si banta yani ko punne jawata kono
sino wi'ede suufiya ko itar am wona e wowlede no woodi suufiyankoɓe ɓe feƴƴintini ɗum few ɓay no woodi e suufiyankoɓe yahuɓe hara ɓe fiɗi hiɓe gomɗini hiɓe hooli ɓe felliti ɓeynayi allah cippoto sooro e maɓɓe kamɓe allah ɓe jillodiray wano sukkar si waɗama e ndiyam wulɗan no yoosirta noon tawa a wiyata ko sukkar on woni feere ɗo ko ndiyam ɗa woni feere fof kono ukkodiri ɓeyne allah e goɗɗo no wawi ukkodirde wano noon ɓeyna wihdatul wujud e wihdatul shuhud woɓɓe maɓɓe ɓeynayi wona fewndo wo fewndo kono aray e tanjigo son tigi jantigi e inde allah allah cippoto e makko ɓe mélange ɓe jillodira nde wotere ɗum ko wihdatul shuhud ɗum woodi wonɓe wiɓe ɗum yey ha ɓe inni wamal kalbu wal khinziru illa ilahuna wo bare e kose fof ko allah meɗen fof ko allah kala ko yiɗa ko allah puisque allah no e nder mum woodi hulato suufiya ɗum no woodi joni noon mo faalama rentinde no woodi ɓe nodday chawqu mahabba yani ko wi'ugol awa aren ɗo yiɗen allah aren waɗen ɗo giggol allah mana joni ɓe waɗa adkaruji maɓɓe ɓe wirduji maɓɓe ɓe janga wonde ha ɓe wiya hakke ko giggol allah ngol ɗuuɗi ka hoɗa e maɓɓe haqqille boni ɓe piitoyo ɓe faɗɗe ñande goo hartu soudan miɗon weldi ɗon e mawɓe min e cheikh ibrahima momi wondi o oyni yo min yahu ka maɓɓe puisque kamɓe lawol maɓɓe ngol ko qadiriya joni noon hiɓe hooɗi e misal won hakkude ɗo ka juulide ɗo e ka suudu an ma juulide masjid tawhid ni woni hakku distance on hakkude men ɓe men wonde mumen ko tarika sammaniya ɓe jogui joni noon on mawɗo mi yaami jooɗo ka makko mo jogui magasin e boutique imo jogui ɗon kadi tahina yani o ko unirte e ko duufirte machine duufirɗo wano farine wano honno ɗin piiji o wi ko honno hay min yaha ka maɓɓe kamɓe kadi juuɗe maɓɓe ɗa min juuloya min waɗi ñalande min yeehi tawi ɓe jogii wirduji maɓɓe ɗin min juuli futuro hakko noon e geeje ɓe waɗa wirduji maɓɓe ɓe darni bara ɓe ami ha ɓe yaha ɓe ara ɓe tappidira juɗɗe ni ɓe ara ɓe ɗumanno ɗo to tappoɓe kadi ɓe jogii ko tappete ɓe jogii ko seɗete laala e ɗuma fof musique laaɓɗo pos nde wotere tun ko maƴino en mi goɗɗo wi ka leydi wop o fiti ni o fiti o dampiti ɓe fof ɓe darti o hawtoyi o jooɗi o wi uridat alayya silsilatu l'anbiya'i min ladun adama ila muhammadin fa kulluhum yadra'una alaykum assalam fo wi allahu akbar yani annabaɓe fof ɗum laaɓe fof ɓorde e adama ha hewti muhammad ɓe fof ɓe addanama ɗo présentama ɗan ɗo goto mo ɓe ara daro ɓe fof ɓe hiwro ɗan ɗo sanala wona goɗɗo fillani nayi deftere mi jangi ko mi yiran nde yitira ahwaluji maɓɓe ahwalu sufiya ɓen ahwalu sufiya wa satahatu sufiya faaga an tuhsa wawata ko limani enen mawɓe men ɓen ko ɗum waɗi sukaɓe ɓe wattañila ɓe waɗa doyi par ce que mawɓe men ɓen ko sufiya siiwa ɗum siiwita waylaɗa ittaɗa kadi waɗa temoye ɗumanni koye filtira ha luttoyi ko ɓuri laaɓude kon ko ɗum ɗon ɓe jogii e kadi ko ɓuri kon ɓurɓe heewde ɓe maɓɓe ɓe ko fina tawa tum fayda ɓe annda ko nder ko ɗum wani ko ɓe waɗɗe doyi ɓe jogore juɗɗen doyi seeɗa ha ɓe accita ɓay pellet on tigi inna yimɓe men ɓe mawɓe men ɓen hara ganda ngal no manki kono yiɗugol diina pullo fuu taw no yiɗi diina wallahi jan adda nden ɗo fi nuune e suufiyankoɓe ɓe tawata ko e majjere laaɓude pos
ɓe woni o wiita tewto ɓen taƴi tawonde ɓen ta joɗude maɓɓe fof rentoɓe wahdar rento de jottoɗa e maɓɓe wiyoɓe giggol yahi goɗɗo suufiyankoɓe ɓe sudan kadi fayin karama koji hiɓe yaadani kanko e taalibaɓe makko o ari o fotte jiwo cuubajo hattuɗo ma duuɓi sappo e jeego jeɗɗi hoyto nangimo lunni moƴƴi noon o yeƴƴiti o tawi taalibaɓe makko ɓen ɓe ŋalɗi o wi ko allah inni yomi lunno oɗo giggol allah ngol o wi yomi lunno oɗo no hulɓini ko on cawɗu ɗon wona e wolere ɗo fi mum weɗodogol e rewɓe mana